Benta perlu waras pi kubur. Shen ketmaba balai. Pensalian nuclear attack ke Iran ke Israel. Tong nisngap. Strategic advisor speaker ke Iran parlimen. Benta ya kedur ke bangiu hapadeng ke jingkanat ke Israel. Mehdi Mohammadi, advisor show Bakher Ghalibaf. Post ya kawi kedur haka Instagram story jong haka kat artrik Julai. Kumba kedur ke Aijimut baga ke nuclear attack ya ke Israel. Ka pension kemat bah. Kadur ke pen iya ke map Israel. Ringkat kilo ding hakadur jung ted bayang syajarong ke kandau Israel. Kading ke bahe lala aban baka palo haka tiga dur. Kabala viral bah mentah. Ka nuclear program jong ke Iran ketika daw ba. Jong ke jingkanat berka Israel. Amerika bat kilok jong kitiki artiligiri. Ka Iran ka pen scam baka nuclear program jong ka kadai. Nakamta ka syongsuk syongsan upaj ba. Lajar kata ka Amerika bat ka Israel kiong. Baka Iran ka sinayo nuclear bomb. Kani ka jing kenok kawan. Wala ka Iran ka peteng ban kentaj. Ya kano ka jing temu ban sina nuclear weapon. Hertma ka Israel ya ka Iran haka kalai terik Jun. Target yaki spy. Kikitem nuclear bat yaki scientist. Haka arpo arterik Jun. Snok tiga Amerika bat ka Israel. Bat terbom yaki kitem nuclear ka Iran ha Isfahan. Hanatan sebat hafurdo. Utromong ki strike ka Amerika kila penduk pendam ya ke nuclear program ka Iran. Bat penbena ya ke jing sangit mah. Hakawai perkeliang. Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu Aijingmud ban terbom show ya ke Iran. Hakawai ke interview bat ke Newsmax. Netanyahu ong ka Israel kampat good bat ke Iran.